Talafal nei fo ia uli Samoan whaapoponga o tala lau le tio Polynesia. Ua mai asaini ai mari enga tau tupe o se vaenga o tai miliona i le vao le malo mal komiti o fona whaavai. Ai tu malo ta ue lalo le vai asole nei au fiai. Loto fanga, ngā ngai fo maungatasi sa ngā ngā wha, va o fonti, fale atalua, fale alililua, mano a maalua. Ile mai ayo ilo ilongo li potio so etusi wha o ngai no le miliona tala. O le tausanga wha atupe lu o lua tolu lu o lua wha mo atina e tu malo. Ilo ilongo wha va o atina e wha tausanga. Mapasi alo i ai il komiti wha apitoplo ke tio atina e tu malo ilan fontanga. O le so lua o apelila lu o lua lima. Ile wha saininga o malienga tau tupe. Male, whaamatu ina atu le miliona tā lalo na tolu, e iei se lau ono sfuluafe, po le sfuluono pasene mo le whaanga inga o ofisa o fono whaavai, ai tu malo, ma le lima se lau whaasuluafe, e amatai polo ke tio atina e tu malo. E fitu se lau wafe leo whainga ato, le vai ngā tupe mua. O le a whaamatu ina atu i tu stupe ai tu malo, mo le amataino polo ke tio atina e. Ile mai ai o le whaonga ino le vai ngā tupe lima se lau whaasuluafe, ona tu ina mai leo le lipoti o le whaonga ino nā vai ngā tupe. Mo le ilo ilonga komiti whaapitua o atina e tu malo, mwhaamtu o tuai, vai ngā tupe tolu se lau wafe o le vai ngā tupe muli muli. Wa lua se fulu i tu malo, wa mai asaini malianga tau tupe, mo le miliona lo na tolu. O le tausanga wha tupe lua o lua whalu o lua lima, mo le whaamtu ina atu o le fitu se lau wafe TALA. Mo le whaatinoina o whaamuamua i atina e tu malo. O le taitaifono, le sui taitaifono ma le whailau tusa o komiti o fono whaavai, sa whai masui o komiti o fono whaavai tu malo, le nasa ini ngā lima. A le whionga taitaifono, o le minista o tinamta mai tai atina e o whioanga maanga psotai, langa aia tia tu au tufunga. Ma le minista o tupe, lau timu ia a fua wale se wa ai sa whai masui o le malo i le neisa ini ngā lima. Toi ono a solo to toe le tauvanga poster a whanawa onga. O sa le atuanga o le lua se fulu tausanga. Talu ona whaavai le SVSG Samoa Victim Support Group po o le taumanga moe po ngāti ai Samoa. O le aungai mo le whanau i a lātou manatua. Le tāua o le tāo fia o sawanga i tonu ainga. Go New South, join you for the 17th of April 2025. Save ourselves and save our future. O le tauvanga e mo le vaenga tūlanga lua ma le vaenga mātua, primary ma le secondary, e whaonga ai se pepa A3, ma whaamatala atu i upu e se lau le tau poster, o le break the cycle, po le whaamuta o sawanga, whaasau oe, ma whaasau lo lumanai. O whailonga o le tauvanga poster o le sili e lua afe TALA, tūlanga lua e afe lima se lau, tūlanga tolu e afe TALA, e piki lau pepa e le stalai mai le official SVSG a pia, masale lolonga. Ma pule oe, pēna o oe, pē to lua fo i po se kulupu lo tau pepa, whaulu a o le ia o le aso sulfito a pelila. O le sao tūpulanga ma whānaua Samoa. I le whaamanatuina o le lua se fulu tausanga talu na whaavai mai le SVSG Samoa. Lea o lo ngafa ma le vainga o whanau, o tūlafo ia, sawaina ma whaapolonga i ainga, i sawanga o le tino ma le mawhauwhau. E au fiai ma whanau, o tūlafo ina i ainga, ai o whanau pepe o le mana umia fo i ainga, talu le manatu i tū whaalumaina. O le whaau fiai o whanawa o ngai li taua whaamuta o sawanga i Samoa, le aunga o le lātou sao, i se Samoa saunga le mū. Go New South, join you for the 17th of April 2025. Save ourselves and save our future. Inisi o TALA, e tāne le ono i le tai ao ua whelesi ma whepulafi te unga, o le mauta o le apito pisanga i sa le lolonga, a wale tuli loa ina pea o le maa poponga, o le vaenga wha upu whai e le fast po le whatua tu e le tua Samoa i Savai. Leo o masi e tuai ona tai i sa le lolonga i le so. Mawala au liai le mamalu lau telo le tunu, e awhiwhio ane le moto le apita o pisanga mo le whasila whainga. O le fitu i le tai au a matanga o le stala mwha asolo tuai lava, le tala talanga wha ale ainga, i mata upu o lo o angia le nei fo i vai tau o le tausanga. Wa mai ai whailo inga tele fo ina whaia mo upolu la tau, pe tai. O le masi ia tu isala whaile so e aloa ia, maamana i aipa anga uma ale fas, o lo alala le motu tele. Tala tuli loa, e se fulo lua isi mafua anga le wa maua mail suenga,
e whaopopo i le ala ngoto ai o le vaaso e sue, o le manawa nui o le malo New Zealand ngā taifale o Safata, e peo na maua le li poti whaafamsinonga. O le vaana ngoto a o iailu na au wa ai fitus fuli mai lunga, a o whaatino la ngā luenga ngā taifale i le stona ai, a so lima o ke topa ai ngoto i le aso ono, i le aso saa. O le rua i li poti le Court of Inquiry i to tono le piriota i le siri atu ma le lua maasina. Talo na tupul wha le tonu le waa. Na ilo ai nisi o mafu anga na pa uli ai le waa mangoto e so o tanga i sasi o le au waa. Ai o le so esu enga wha ai ufa alfa amsinonga. O li puti ai e se fulu lua vaenga po o mafu anga na so o tanga umalawa le pa uli ma le ngoto o le waa. Na ta ua le Pristene le Court of Inquiry Commodore Melissa Ross o mafu anga tonu lava ya o fiai. Le awa oina ma le tomai, fuafuanga le pueina o ato le sami, o polo a inga, whaatonunga ma le whaasolonga e whaatino ai, o i tū ma ale ale o sisi o manga, whaamalo sio na whaatino, o le awala na whaatino i le ngā luenga, o le vava ainga, o le soli tula fono, o le sawa sawa, o le taita inga, o le whaate ia ma le meia, na maua i suenga le papa o le awa oina ma le sila fia whaapitoa, o seila na au fia ai i le whaale tonu, ma ave ai o seitu ma ale ale ngā luenga na whaatino, ma le mautino ai. Wa afianga o lea whaale tonu le ngoto le waa, na tau fia ai ma whaangotanga le ngā taifale o sa whata mo se vai taimi, ma fia ai tau mawha mai le sami le tu malo, ai o ana tupe maua mai le ngā taifale, e pe o whaangotanga ma tu lisi ta whaonga. O se whaeaea e le tu paotina le tō fiai nei o le tamaita i momua i tala whaasolpito o le Lakapia Samoa. O se tamaita e whai ma Pristene o le Unify tu malo le fionga taula papa Cheslin Marina Salima. Mo le uni a whaasale le anga. O te le se taimi o mo le mawina le sao le fionga taula papa le atina ina o le Lakapia e maisa lava mo savai e so o tanga i le ta longa le tunu. O lona sao le ai mea whai ma le atina ina o le ta longa i le tu malo ai o le motu tele na mata i tui na ila na ngalue una ia le ta leni mai le tu pauta maitai i le ta longa e tele ina whaatino e ali. Ma lona sao i au mai tua ai o le lava o le sila fia masani wanga wa ai lava lona tofinga e pei ona lipatia. Ma ia sao no ai li Portal Observer i lona talia ina o le tofinga ma le anganga maua lalo mai o le ai ngalue foi mo le whaalele ia atiri o le Lakapi, o se ngā ruenga whai whaatasi, mo le alualu iluma, o le ta longa Lakapi whaasa leanga, ai o se atuanga o le anganga ta alo whaatasi. Whapena fo o na avati iai langolango o pulenga o Lakapi Samoa, le sunga le officer Sili, se umanu Douglas Naujan, i le anga inga iluma o le ta longa ua iai nei. Ua whaaftai al mtanga ruenga o leo le tunu lau tele i le langolango atu i sa ilinga, o le li o to ese tu wanga. O le sosoani o mawhaiai o na maua se tau nunga file mo le mta upuepe o na ta ua le itula o leo. Na sa ilia leo tu wanga ilon so tanga alfa lave len tu puane il mlai va lele fleo lo vea so tu nai. Ma fa awa wai pēr ngā rue ngā leo. O le malu puipuia ma le saonga le mu lau tele. Mo ni mta upe fia longo el mta ngā rue ngā vili le lua. Tala nao nei o uli mai lau le tio Polynesia manuia tol manga nei fo Israeli.